nyar palu TV tin jolawun mauti nerwa ki panelis wa ticket di kumberi kanyeni ni na matini wan wa be logo lokma ileb mono wa ni restorative justice mano ni kagino mo time kin joma rio mo yo jomo time kin community mo ni medwa ko watchen gibero piny chege timo kija kingi jame gini du pigi tego to twal kongo be neno kita gini ni time kere video mo ma la did the beno be nyuto you know Dr. Caesar Chaya be logo ye kadon panelism kan ne go be gamo jam ko mani ni pira tek to twal me dwo wat chen ka jemo go roje kindan nyo bale afo to twal di ben ko nyuto video ni kadon Dr. Caesar Chaya inde gamo chochot ki kenyu afo to twal panelism matie kumbedi wa jolo be no min wa Fred mo kwe ci dano be ga penyo baba ci dugo be wa foyo di ben we keto wa Kia kan? Dia no kan? Dia ni ano meni gonye. Ikar mo karan ni jono me o chunya chue ko me. Amma ka ti chunya. O beru la para tiam na mega matiri. La tiam na ni o kwale tiam na ki ata. Kini ngali kia rio. Kar ma la tinu kwale tiam na ki ata. Kini ga do maka da ma no ni la tinu kwale tiam ni. Awe da pun la tiam. Akwanyu do a goe la tini. Ci allor wi latine a pianen dui yo ma ko ci allor wi a katika goyene o me arbe ka latino kwal butien mo kene o me ire ambe o tiu ki chena oni aya latini dong ma ti ka goy latini o me ane do rio ma ku kong o pe ni ti goy latien pe ngo o me ti bune wiya tang 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 don la ga de ene wa yo ke we cha oni la ga ni ti ma yo yo machunya chue ko me kacha mo ke ni chunya ume wa ume ko na no we mi ara water kila tong ma lipe ma ka o mi be rap we em be bet ki rem ma en mi yaran chunya ber ka chue ne ko me matera de da ti tien lo ba ke le ni gonye i pa jo wa kan tien na meta gonye ki am dana ni gien mai ti mi ko mani ati mi ye ki ja ki pian chunya pira chunya chue ju ya tam ne na ti kwa ki ja we ore e o ka ne o cha ke nu ne no ne be ke kan de wa pian an la ga da de pen petiu do a bera kai ji mi ki tu pa ma chunya chue ye mara ti ti na ti mi ki ja ki dana gunyi Ma ra do o ai chú con ai nó gam. Ha foi ma tan. Ba ba. Ga du. En na no. Ata mana apa lok ma na me artero ada jima artero gini uteme wa uteme ne uteme petian lok pian atian ka ibi fonye pe lor wi i at atian matere me cha de ne ko ingen wa nyon du gola nyara ki ana da pe nyon du gola e wa ana lwen pe ko kino ka no en gero ma gini ga new me ala en be o ka mo me waj bana ene un yang ni en fil la fundi na na aga wachune ne jomo me ne aga ti dini ne an ko la cheme an ko la ka yano ka dama raju pia ka arga ko ma ko ne gi ma ko wana ma po la da ka po ma ko ngar mo twi ti an tinni an bana foyo me gonyo an bet yana gonyo en no wan wen pia no be pa ma ba e dong mo kera dong el ke le wana wo be di a chiel ama foyo ka yo yenda dong be ti makija ya ne an gar na pa ma ke pian ko na chue ka ka ya nyu wil na nin Tipo isso.
Doctor, I muted. An ko agam nok lok ma o wi ni an a chao kon ke foi da did the band ma da me yubu video ni ani a video ni la we ti an nyuri la kwet tv ke do no nero gonna sign ni me wa ti nyuru on the 8th of August 2022 yeah and kon me yubu video doc kerne archive well tin doc wan neno wan noy doc video ni ni madung kelo wa ilok me restorative justice ka lewa chune ginra gonye ne me yela ke kenyo ti we ko we ati kon kilok me restorative justice matie ngene I culture wa me chune ni ka dano gulwenyo kitero ge chino okay look le chune do bi any you mete ko dano ka lwenyo ko be tie culture wa ni ka dano lwenyo mi ge tege man ne ko nyama da ni ka gi tero dano wege pe dano be ki kugu and no rebel be tie teach man ni Paul ben ngeni ko ni gwak yo a panels mo ken be kel ne ni restorative justice bene twero bedo me geng we ping po bale to twal pe dok ni ke ko kon no dano ke lero we ku ke ready kom ke ko ro ma no put pia ke lero chalo ke dong o ne gine nya ko dong ke mu ko la ko dong ngonong pe dong yo mi ro che don en nong dakta lak to en no dong e twinye dong tieni ni elipe ke la tong we tu tong mo to o men nero si ke ngo ma pia o temo manjur eno ne pia tak madani gima kuma milki ke yobe manno pia ke keru lero nyo re winga to kenne kita yine donc atamu anyako ti mo be madani en e bino non were e tim keje da e como mine we go nyego bene ko pen kai kita en wazi keni maybe ru cha duñ me ma be pe no era manen be no amen ke no ti ko dong chalo dong ma buj dong ma cha kan ti gi ngoma ko no mi ra tim ti dong tim mo ke jama no tim ni o gonye bene ko ya ti dong be ni tim ma no en pi o ke le wi o minne kita un winyu kede pa winyu I lock in eno jo mu kene tie magweno no gutie ye le were gukel yobino lu ponye dini no gutie ka kenyo ke waje pege ma ngem gwak nyukoni brother ro megiwa Reverend Dr. Alfred Banya eno mo gamo ma charo danama eno be danama charo la na eno were o kon piem gimi ene miero ke rape widano ke ya chule yang wai ke tuom widano kan we ke tuom widano ke chiel and ke rape dano ke chiel ka we ko teme you know to twale miro ni kinyang gina ngo mo teme ni ba I be ka chalo in psychiatric term we talk of the term of narrative therapy ke tilok look, we can young girl on mini, one pay attack to run. Our nearly billion, carbon young mirror cherka kagwacomin, why can pay check on document in mere both sides. There's an element
of narrative therapy material kidong mami no salo madak anero good is pinya to twal any yep what ye kilo tino matino na kombi don we gido la lo la da ta itiga tem jimbe ma wana kom nano na miro wa dwogo kitchen na neno ni eni ni twero konyo madame dwoko kitchen awunu tamo tiro men ma wani ma tiro ma kilo ni agoni tiem miro kiti wa dwoko kitchen yo mo pore tiro ma kala goni no an ni ko ma to wa ni ni gangwa latin ma kilo na goni chiye en latin do yo moro che la calcidi e non tira go lo vuole che biro non che guarda anche io ci non per non trovare ma ngai non è anti per ci ci gina good twin ma tech ma da ngai ni good twin down ma kana ma tech ma da ni lo tini ne gina che mer da should be what I say restoring hope for them cogni it restores hope in them donc cogni no be miro dano mais ma bir chalon role model bir dano ma teacher mentors you dano ma chalo prayer facilitating kai kidni actually young il log ma ber ka log pi log pi tek manero prayer timene manero ben prayer bele ngara chel ma miro uti chen any time no ana take it and I'm merely con Donald Gam con bene and a poet Mr. Chairman before to tell Dr. Caesar Chair me charo yob matini omego friend ngomukwe lewa chole to nature mete kanwa inko etita wakira ini yankere restorative justice nyo yuba wateni before stay muted chalo okay ana apoio total panelist diju apoio dano diju beru tabira rio ma pa beru kwedu pen log mo watika neno ne timni pen log ma pierre tek total restorative justice ena yo beru ngol mati maduogo gen ma kiwat ikindano menu gena wana duone restorative justice eno pien kay neno pacholi uchung chikelo wan ka wacho man nika tin wa neno ngol mati maduogo wat maduogo me maduogo ripe chi chake ki pen lokman ma chel yeyu kong be obetieni balu time yeyu maberu tieni aki bot ngat muti mobal ki ngat mageti mobale kume Mario dugu iloko logada mamuno waja ni truth telling naga nena winyo la ditu lokom tieto story loko logada pire tek to 12 mino ngol mati pien kainen lok ada pe lok mangat monitika wachene ci ena yekelu ajiji moni chare wego cha mukene ngat magiti mobale kume noni en kitika nywaro ena nywara donc kawatiro lok mi lok logada drama pe restorative justice ana neno in that video there's some bit of drama kai nen hunu maro put hunu yeo yobo wat peki waju ira wajani de chere gwa meru gin enuni bini kumi ki pigwang kai chere gwa meru chere gwa la meru kai loge ire ni obale donc pidon ki wego nuone balma ini timi kum dano wego poyo
ikin poya tela ye mala mego bero ka tieto ne video ni cha mo kene ka tamo pelagani ano wata ti ting la tong we ga mia wani ko menu dong poyo eno o we go cha mo kene a ngol mati makelu wat ikin dano mamuno born restorative justice o beru gina chel ma wana chule be wa bet ka waga tutwali ye pien ya gikene biru mi yola ya yum ni chairman logo lokumero biru mi yola tie bal mu kene ka otime paju ka wano tierro ka chopone mero pe watiet ka chopone pien ni ngat moni tiga di wani watieri mere pe watiet ka chopone ya ruya pien adukine pe beru gen mabe mero ka watiero ka tiekone no wadanyo nget gango dong maleng wa kwero kwiji wa tuoro kirelo dwa tuoro kere le itim ka tiero chubu ti wego kadong ke bino kitero logada ngat mono ye bale ti kwayo kija kado kwayo kija tiki jolo kija mamege ti dong keru dong lok ni wana chiel dong wana chiel eni kay nene ya chuli kar babal enono time kuong uberutie pien wa bible bene wajoni le bit loyo para lo chwan a chuli wajoni le bu chamo karu gin malep timu pigin mabe to chwan chike nene ni kare mi awanu enoni e kare mi bal enoni kuong ne uberutie bayu jimo berutie kin jimi make bayi ya chuli madugu ki ena ye chente ena ye dano ena ye jima chama make chelu ki dano kainen element me ki oberutie ikare mi kugo enoni chiti jatia tie pigir ke gwa ko kado o kamadon ki ye bal chachuri wayne ki tomkiyo chiki tomuki malupe ki kitite kwaro pa jomone tiyu kere ya chuli kamyete diel chiki nego diel kamyete romo chiki nego romo chino luogo je mario oluoga raja michwin kino oluogo ki machengi kelo balgang pien ki kelo tuo ki kelo to ki kelo je maduarida donc ka wono tomu ki enoni madong ki tiero donc ki ye ki gwa ko ki chike nyim dano chi uno actually mo kuma ni kai kar cha o keru no pedonye orpa chi piene ni achi uti mo bale kume chi inge ka choke enoni ki tiero ki donye orpa chi mo kene beno ki onyo wa pi idugola pi enoni pi maka ke kero ti dano duoke ye chingi chiki onyi wi ot ka yini donyo ka yin yake donyo kare donyi karo wangwen ka yin la choy donyi karo wande chi achuri wajeni paju jolo in oro jolo in mamoni ni dong ye kameno time chi dong kichero igin malep mono wajeni avoidance of relapse you avoidance of repetition timu jemi duju mageo gin ma chil kimenu nuone ena ye lok kum gin mu karange kigiro bollo dogi kum gin mu karange kigiro pien menu gin ma choyo wingat mabal uti mekume menu gin ma pol kar wancho kai winyu gitiga bokone ka uno ina ye kero ka kwayo kida tigi waya ino kitcho ango idugo daro actually be to twali bondo dog dano chidong pajo wajo ni ne chakati ndong pamiro winyu lok man idog not mo ken mero nong choko gang yano chika pajo choko gang chikare duchu jemi maketimo ketimo jemi ma yobo beberu ikinbu
Ana miro ni ana kel dimension man. Matin wego ana lorin money mi drama. Pien ikare mo karangej. Ana bere ka choke miri po wat maduong. Ente no won ko miri po wat enoni. En chero ka dictating. En chero ka diyu miti mo mirine. Won kom enoni pe miyo idu kare. Mi lok may chunwu mi gonyo chunwu. Won kom enoni chero igin makiluni a formal system of dispute settling. Formal system enaye yini beru kany la tembal beru kwija ci yini teru lok may chunyi weng en teru lok may chunyi weng ci en nat may diere ñu won kom enoni tuki donyo ka lok pi beru ko menu I actually ka yini tika chopo loke kien dana rio yini miyo yet gikare ka o chago kok ke wego kok ko no ngon kom no way yini mek bera balo ja pa dana ki kori ko poya nini menu no won kom ma premier no wat kirip pien nenu enuni nenu gi inde jalle mi konyo gin inbe bet mane miyo kare ni wet gin gu win twingi ya twingi ulogi pien dano tamoni doga ye logo ngat muti mobal pe logo ki doge logo ki twinye kamero kwayo kija logo ki twinye chika yini miyo ire kare chi en ni chao enu ni gen gi no pe kare ma chok Mario ka ana tigi family ma mega yini ti mobali kum an the possibility in the family now being ngayo 10% piera bungwen we abungwen pieni nget anti dagona nget anti litiona gin madio an dago ngayo inti muti ne pitiga mieto beru mabe no maraj chikono olodi pare wajo mone aki bot an donyo bot dago donyo bot litien majuri ka ini bienu karipo kin an wan kila mera nyo wan kyo mera iwe o dago na wo fe ka joke enoni ya in dago ba kila yini bet fe ka joke enoni chino yin pela ribdano don wego restorative justice beru gien mani angete total kenen ngat matika taking a lead pe ngat mangeyo kit mekelo dano ka chen chawa mo kene wano chero ka gen mo boyo ngo pien watamoni kawa kelo ruot katie kulok matie paju chino wakelo dano makide woro doge dano maloko bigake chwin dano piku menu nen ipaju oloti ngat mo makare duchu ki logo kenye ngat eno na yeka ki kelo ka chopo kuko mati kien jo ario chopo ki kuko eno ni la bongo kira yela mo iken chi in mai chero karipo kien jo ario ni machel chiet mano chunye leng pe cheri bet bias pe lenge doke kum ngarachel piani ni la remi ini cheri mi kare ni chi chieru ba tiu kidano ana be chero machalo won kom mi ripo kien jo ario mo ere kare ma uwa no litieno gi ario tie jo magen gi telo wa yo medini ngara chel ti rebrand ngara chel ti pasta kigu mabe kingu poke piana chel pala bala chel pangara gi timo bale kume chi amiru lokele man ne robao tiro ira loga tira ikare ma wano chako logi wachako kilega chi o chawa mo ma ana logo statement man ni reverend wun ki pasta o chunga wunu malo wunu chere orlega pingo wunu balo kare wu me chere orlega tie ma wunu mi orlega no mio pingo balo kare wu me mio tie chia neno ka pik wandu diro cha ngobo kida wache ki lokman ni bible wajo ni lonchunyi we ko mo migi ki winyi
lon chunyi wet mij ma inimi odlega obed mich makelu deyo bori maruba jolo chikela loga wega wachi gini wachi reverend ni maka piera rio ya bero ma ini beru reverend ni ibero ka balo chawani katin wat obini kinwu chi ini bi chako ko ni achaki reverend ogun ke choy ngom kau kok matek kau a chu luo mien ne mati pastor wajani umera bien agwa kori wan ko dio en now meruti kin higlok maka unity ka chero ka ripo kin dana rio binu ichuni bini kuni kay kati kede ci chobo pero moni donc kauno wan machala chuli wajolo man ci uno konyo wa machalo kaka tutwan la diru guru lokum letiano mi loko da ya chuli kan letiano diga timu ujebu maduongi duwako gang bien la tien chero timu bal kau timu bal rio dugo kede gang no dugo jebu gang la tien chero timu bal yini temo to ako la tien ini dugo la mone pam lu nyoro pala tien bien cha ndo nyoro tamoni gwoko letiano oberu pagiana rio magi nywaro ni ere ya churi waro ngene gwoko letiano oberu pakaka oberu pa community oberu pa society ngat mo ke ken mo nero la tien katimo bal tigi kero mi choko la tien enoni how no one wa jolo lokman chi uno ngol mati pamono mai chawana churi don gutero machalo gina chiel ma piere tek loyo ma churi charo wa ngome tiego wen ka wajo irumene dore wege ni abin nyuti wiya tiyu chene ni charo kumuni e orlega pakatoli ka tiyu miyo borla pilida ni pim ni haya de nyutigi chila pilda chero wilo moro kama nyen ka biro duoyo karo ki ngere enoti wote tiene ki slipper lola pilida urugo suit manyen en gak la chan kuni oi court ke wayni ka adjourning keso dugi duwe mabino woro ke tiene erno chulo million achel bola pilida uno pero madiet mawano ti nongone court uno wajwiro kul cases mati court ino lokum ngom ma uno ngol mati makelu warkin dano en natin watika loki komani uno chobo pien ka loga dati lokum ngom ka kwayo kidati lokum ngom ka ripeti lokum ngom uno lokum ngom wano chobo kong ini nen kiti court lanyo kere dana kien gang ini tika telle ki umeru lokum ngom uchero lanye court mwaka ngwen ibalo chene wen chidong neno mo bino chila ngol kobu wajoni wabichero watero lokas ngo lokas ena ye roma ke duoko in gang ni wacheru wuru gang ka winyu loku ke gang chila ngol kob chere ngom chi wajoni Mr. Okelo ini tiki koke kum uchora ni odonye ngomi in wa ngomi tikwe chi Okelo te roko wen chi we uchora iwinyu loko Okelo ini doge yeni ngo chi uchora wajoni ko wa ngome pi eno wa ngome ti wa ngeya kuja yung kan mega la bulle an kar mu karangit imara piera bier wi achel apero benjale ma en yu achuli gina chel ma peto ki ngom ma twero beru evidence ma be loyo aye benjale magi piero in the 70s kirika uno donki abandoning kenyuni ning kai ngiyo ka kar bi kere di chimo kibino only one example of benjale kila loga case chidon kayinde duru megi enobinu gamo chila ngol kop dong wayne ayela dong pe wa dox wunu ngita biera chel abilun a lawyers mamiku a winyu tamgi kade ngita biera dere wabilu kami ngol chide win ngol leba malupe ke lemma wa lemi ni anu ya ka wi aboro midu ma bore e ma gali bario ke piera rio wi angwen la dit Okelo ki kogo ma en Okelo e lokom ngomi unyuru wa ngom bukare pala wore kitien lok ni la woro chora umiyo la nyura chel mi benjali ma wego ngom eno ni dugo mege pimenu ngom eno ni ngom po chora e ni no mierno ni wuro cher hun kala nyi wuni kot uno pimite pingo achuli chero kala nyi kot kun yotie ma wano twer tieko ki pehowa kana achuli ki jolo man
ono lok mi kuro kien mon ki cho pi watier uno kan lanye ke court inde wi ngoma mon tere kum cho i court wati wiyo ki barania kay chon umio waki irio wenwer yam mo tempo doni wi lok mabe ki lok ki chero ka yaro ne nim court kamalu rokti iye kamalu moraniti iye kamali tiruti iye no nyero beti fwa ono yo man ono chobo meno lok mu kamne mo kenen ki ka tuli wayne lok mu kamne me jolo ma biti piki kele nim court ono ki chobo paju o wego ngol mati maduoko kero ki wat ki megam mamono duoni restorative justice oberu gina chiel maka wano ye wono promoting chino wa ye wono konya chuli pitie gin mo mangayo a chuli yogi mi ngol mati ma gikine kay nen kama toti meye la bole andu ya chiela ngich aberu ka ikola tempa brother na maki goyo toke jomo kene wajiri chiruni police chicho uno case warto yar tiare police wacho case police team investigation ke no la bal eno ne kichwe la bal eno eto kala bal eno ni otucho bot wagang ni o jonne aberu ka luoro liep pato ana yela ban otima uno kija no pe bino kene bino ki lutugi bino ni nim kagi bino ge kwayo kija ti wun machalo paju udunyu pigwangu ti wa yes dogo wunu how you pay assessment nem ti assessment enuni joni binu ka cholo kuo no ke duogo watien digo nyome kienwu ero ka tien ke tiyo la tien moni ke tuye buj koni be buj me mara para biti ken buji be ke kwano de woki di cheng no dugo mara biro ke nucho inge dugo ka woro ni ngat radical ka karo ki ngeri ka muri pien court do wajoni de ti agonya de no foro rom road mi polo meti gum ya foi to 12 Fred me chane wa look again do you be to 12 ngi the process any process any ko no ko mo no ko process me ribo wat any ye ko ngi kun kindana rio ni duju logada mete ye goga pe ye endo logada kada ngunu ndo logada kinu ma chunyo ngut ti maraput yo kid mon mano tim mon mano mete kuruni gidong mi la nero no mi beti ye gidar magang kunu chidong ngunu no biro dana chel gidong gina chel ma weko pe jirama dok chen i du makuman ene yo bolodog eni gam pe tek to ka ki mon dong ki timo ma ki tiro pedok ki dog no ki gina chel friend mai wa ma o wa ta ma tu to ene no be poyo peten do ni le ma ni wiya ni ke go wiya le we ken ko poyo ka ma penen be tie poyo me twin be tie ma penene wa foi to 12 Reverend Dr. Alfred Banya ana poi la this is a poi Fred ruot ngomu kwe medugi kinwa en yange mergina tie chokki chunyi mada doka teru maber ye maber restorative justice yubu wat nyo logikin dano versus ginaki wat ni retributive justice ma noki gina kimi upwod kita ladin ngamu kwe wa ni pwod ki raumi yo chika kimi upwod ngarmo ni dugu ikin dano anto no ni no kit war ikin dano no po yubero kulo eno miyo restorative justice nyo ngolo kop ma no ki logo ye loga ma bino ki chwin dano ena ye tiu pien a ki chwinwa dok ngat ma dit
ma wan ong'eyo matie ki jemi man tiyo ki chwinye en aye la chwechwa kachalo wan lo Kristo nyoyu lo Kristayo waneno ni lang'ol kop madit en aye ruoth la chwech dok en ay be lang'ol kop mati dok ng'olo kop mati a kibore la nyute a kibore ma en onyuru kita en omiyo wuode Yesu Kristo oto pi wan kuna bene no put pe wawajo ni gine pe wagine pe wakwayo kija ento timo enoni menyuto ni chwiny maber in do itam ki chwinyi ni an da nyuti chwiny maber chwiny me ma ka in imiro gamo mara ni enoni ini bin kama leng iwach bali chi bi kwo maber mana gine ma yubo piri en puonj pa lo Kristo ki lo Kristayo enu wan waribe ki ruoth la chwech pi bene pi kija mano en ti kwede ma en okwon nyuti wa kija ni enu ma put be wan pe wagine pe wa ye balwa ento kija ma en onyuru ni en weka wa miro bene umiero wa ye wa tit loka da ni ada wano gine wano balo en omiyo clip ma waneno ni ng'at ma kitimo bale kume ni pe okoro wanga latim bali obino gine okwayo kijabore ento oduoko chwinye gere pi be chwinye ni an amiro gonyi piana tika winyi marach kiniga ma en ti kwede ni tika chame mada ki iye inano chidong pi be chwinye me gonye ke kene en ochero wachi ando amiro gine gonyi ki bal ma timi kumani chikar ma en onyuru enu ni latim bali be oneno ni eni bene gine kar ma be me gin menyutu ni agamo enu ni eto kita ngomo kwe waju kwere ni la din ngomo kwe waju kwere ni enu ni poti medok ma be to twal pien eno bino chale wai kitika gine ka dina dia kibena bino ma eni bino ni no miero buone ubetie ye lok ma eno kar kwere ni kono lu dina ye lu mak gine lu mak lok kada doke wan kar ma wan joma po lara ni dok pe wa mako gine pe wa mako loko twal eno ni pe miete gina kumeno pien manyute ni no in politika kete chale wai in aye kiribe loyo gine loyo jo keno mier buone ubetie ye ma ini wachi ana ye chidong atika na ketung bot wan lo Kristo ke lo Kristayo chal pala chwech matie wano ng'eyo ni kichwe wa machalo manyutu bere kichale ayemiero nyut kita wano gina kede waribu kwede kin dano ka wana yelo timbal umier wano uduok chwinywa ka ng'are mo timo bale kumwa umiero wanyut ni wa miero mine kija weko mine bene kare me ye bale ki me gamu kija ni enu kidong mapol pere agani eni romo nyuti wiye kit ma puonj pa medini ruate ki kit check pa choli ki kit practice pa choli meribukin dano megikone la nyut mani dini ye jemi ma choli timo maluka ki loki eni aye kar me pero en mutime ma lok me mato put ki kelo meribukin jo mago timo bal jo mano tie lum mago timo bale kum dano lu dini gu ye ni eni gina gen gi chwako pegu ye ni pien jemi ma ki maro ni ayo bichao
guak peko mutime ni ento enuni rituals nyo teach ma kelu kindano ka chelo ma piere teka ye ni balo time ke ngara joma ke timo bale kum kini bene me gine me gamo ngato timo bali eno dok me gonyo chwingi me miyo kija ni endo ye bale omiyo dong lo kakumero peogine po mede kindano endo jemi mage timo chalo kono le mage tiyu kwede ke jemi mage maroni eno ni duju weng mere la nyut ni ada gina kumeno pere tek so gina ge timo eni ruate ki puony medini premier ki tame wan chekwa me acholi poke ki medini ti kamo kana gwa kromo poke ento no chwiny ma ke timo kwede no chwiny ma ti ma ruate apoyo Before total Reverend Dr. Alfred Banya, Ramego Christine. Apoio basida, apoio tutuana mina cara. Não kue apoio digo. Da bello winyo loke miet tutual. Amor un weng dakta weng ba ki revran ki dan weng magiti on the panels. An pabi mer madungo tual an agena tawni kita chuli ka chuli gi ter ke lok wa lok ting mambe me ripo ken dan be tutual. Ma cher angeni ka dong kar matu kut gi unyo chulu ku gini miero juario ni ku ye kita ngar manando wala ku ye di ati mo bal ti da miero bion wa ko biru pin wa ko logo ento ka ngata ki bion bor ma ki ti mo bal ko meni kao kwer meno bergen mangi kao kwero piano chine ti ka chwenyo ki kinigani en pe miero biru pin da be pe miero ki tiek lo ka mabe gemani ti me en kita chili wa ke jim ma rojo da chao ti me bor ngati enoni ngati en te lo ka ni in pe bi be ki yum twin ina yeme kwa ni te ki rikinu i kwa winyo yen twin ti ka chwe ti twa in pe bi be ki yum twin and down when ni twin ene man ne ko dan kiniga ene man ne ko dan for me la po yo mo ti ma ngatu mo yang lo ka marka bu une ko dan ti dong en dong gu bedo pika ma la ti do taw ni wa gibin piano gu na jimi ti ka timi gangi dan gangi wen ti ka to marka ti dong gu biyo dong gu chiar gang pa joma ken gu ne o ma ke and then jadi da gu kwara piano chwingi ti fut ka chwe pito man ma ya ti ma cha ti jo chano da en ke ta dong wan ngi ke bedo to do lokka ko da jo joma ke gu kwara ni doctor ti ka timi kunu te lo kan ci ra chuli ka genu mo timme do timme niero ye dan wen gu ye gu be pe dong genu mo ma dak ma pan ma bi dwa ko den ko pa na te ni kita ma la po ma rio ma re lo pa chule ye kala cho ke da gi ki wo mo ma na ti da rio ci ra gangi yo ni ma winya nya yomi chunya winya ne yomi chunya kita lu diro achuli ki tiu ke ki wida ti dong la choro biro ni eni mer gam da ne ti dong lu ga ki wai ai yin ke dugi ni amunyo ti abi che la biro eni ni ro biro pe ento inye dugi ti abi jo gangu o bini ti abi che na ti abi ti ni kong ti wa la choni gini da ni ku bure a che do o chia bi chia lo mi meeting o cha ke dong ki wai meeting pe jo dong ki ka da chia pe ti ki la lo mo to lo ka ni ko ki mi ni kar nya rio ni ko gu tiek lo ki so pa bi lo ma do ga dio ta kenya apo e fa For minute example more chill next week. I will Okay, do Lady Grace, give me a rose.
Tong tu tua lok wen beja em no. Ma ko puti mo nga ni lok do nga chiel. A chuli mer gi tiki te kwar gi ko mo kwa po da no bichu. Po jo ma ti da wini wa po bene tar pa luo. A po bene en gin ben mo kelo lo ala pa chuli ni. Loke be to tuan a chuli wa yang pe chakatin ko wa chon ki kwaro gin kong gi chobu loko kari dago gin ki twar ki ne loko kin gi kari ka dan cher ka dua chi ro mo benem yer ki lok ye ki tim ye chi ka chuli era ye mer ko chin dan ki ri ko dan don la lok en manane winyo dago ni we la ga dek don pe kai wa chobu ni tek en bene o timo balno la tina tiri pe won wan wen an me yang ka ke jo de in la bali bi bur ke ja tui wi ko fulira ni ka da rio be ku no ki niga mir latino tire chi em no tika ponyo latin tien latino ka pe ni iker tek latin baleo chi dong en no mi na be ro chero ma kun no e wek do go la tu ro ni do o da ki bo e wi o bo king un tika ponyo latin ne chú ơi mẹ lạc là miền nào chị nhai chuyện chuyên chị bên cái là lọc vô đọc mà bè thì mẹ nó bè mà cái phút khi đang bè cho toàn era gì ribo quạt bè cái cái chuyện chuyên cái rau gang mà toàn à chú đi petit mo enu ni enu wa chon à chú đi tiki lok alarm cái bè cái penyo cái là dia là chiel mà nó tiki nè nó lok cái đó tiki word cái ini tiap megi ngar mo tiap megi chaden ni ko chaden be tino chaden tie ka bal be ti bon ngati wache ti ja ti tin po be ki em ti kwe chun dana chuli nge kwe pe ko ikin dana kin ka ka bene lok pa chuli ma pol dong lok ma be je to twal chelo la tin wa en na rang ma ko ko lok en mer tiak ni pa ma be ki re ran wen lok ya na chel ti dong pe dong ya wo pe ta nuoi lok a chel ti twal ana po ni to twal Lady Grace. Apoyo dan weng lok mer do lok ma bejo la kuri lok eni kero put angia ma kero da tama wi lok gi pi gen ki la bong inero lok ka pe ki tiero ma be ma ki tiero lok ma be kero ka inero ke ta gi pi gen ki la bong go ke lok ke to ti me kede ene la kuri lok ma we ka churi unero nen charo en ki kom lok ene lok mier ki pun dar ki ti beru wa timo kija pol gango wen do tiam ki pun ni in lo ke beru ki ka mone timo jimi mu kom lo ki la ten la wori mier we ke pien ki neno ni la kuri lo e ka pe ki di kiru lo e gang so gang ma ki ti karo dar ping kir ka do tiam cha bam no dar pu do tiam ka do tiam da ki we a e la meru pede kai bit ki lok marai ene kira ki chao punyo gede gang ma kwiri ya churi ki chao punyo lu tiam chon ki ting wek pe bene ini ting lok ki weko be we pe wek tiu kare ki tiu titi lok marai mo jom bal ma jom mo keno timo wek in pe tim en kita la kori lok ene ne ka joni ene yam no gi ber ma be no kono be la kori gina ko man po time kiengi so ano pa be lok ma pol bara wai mena chuli gi tie ki puon ma pere te ma ki cha ko chon ga chuli yam pe lu ting lok mone pe ke mero ki mete dan wen gu bedi ma cha lu ba ma chungu pie gang pien en ke mero ku so ana poi pe da be mero lok ma pol Our for total debate. Poyo pangyo katika winyo mabe pien nerwa oyele la kira man Kenya ya poyo kada te winyo amira fo panelists weng magolo ki wanti ne pien lok ene winyo ne met makau no ne yang mer ni pilok en mera loka ke kene no mer wa ber penyo ruo wa ke lok ene ke ngiet to kan nyo cha mo mano dong dan wa ya do ram ko dak kub doge dire pien ni lok malupe ki lok me ripo wat lok malupe ki lok me duako wat demo kija kwai kija ano miet ira tutwan Fred wajoni en beru i griutal
ikar mu kar ngi amera mok ber lo achel ini an bedong aperu unyenye nyotian maduong ingeo ba gin ma anameta kwan ki kom video le ini me achel ena a reminder onyo gin ma mir wi wapo kere ni machas watigite kwar ma megwa loke enene kwa kija kitimu kija le enene otime ikarma ludirudini no luponye dini ena no gubino mago yobo yope enene chidong puony ma an Amerika kwany ki Yemen amachel era ni ludirudini kar tiki responsibility madit madado metia ko kori pero makama ini matie ikien gang chidong kada lu ponye dini gitigi tuero onyo ke pian ingeo kadong yin la tich paluba no itiki tuero metimuga matuong magama initimo no mire lo ba ayo kon in well guiding in kid metimo kede enini ananero time mabe kirika beti drama lokma drama o wache niti ye o chake ki yung bot la men awobele enini ma enti la wang awobe en man matila wang LC1 ma area no enti secretary pa LC1 donc twin me chako lok me kwai kija kitemu kija ni o chaka ki bot la mene mala mena no do no ti pek to twali chwinye no mi okate kero kama le chama ki waje ni ka kone wach meta nyim ka kumbede ini fut ini ngeo ni ini tuwe ngarmo chwinyi timbe gonyo wek oroto loba ulokiri nyo temge mai kwa mamegi pien wan ngeo mabe ikit ma chengdwi wan ma wacher kanicha o winyo kere lok kwena maleng tieni in kache kar duju ini tuwe la wore chwinyi chao kene lor yo ni mukene menonguga mabeyo pikiniga mano ini makikom la wore domio entunya chele enini la megom enini utiu kere ni umir en wekde e peri kwa mape mede ki kori taman me kano umiene ichunya ni egonyo miene omiene kirika che nenong binu ento no Very chali wachi he was caught by surprise. Nyogwa kitura. Obino bene chichamo para unoni adati mukijani pierate. Timukija kidmagi waje kere dong ne umiro o aki chwin. Aner ka chalo palamego ino o aki chwinye. Dambira med bene ni timukija chamo kenle enene kache pe niang bere chichao kene bene ini gako lok metwe ngat moni chwinyi nyo piero ne cha duju omio ananeno merle en man ma ukatila chen ma koko no ti komeni en beno neno bere yo ngela chen waloko pilokom lokada ma merki lokada ka wek gonyo betie kindano la mego ni oterma be ni en kilwanyi kome donc tuer chunye mata gar madon kubiri ene no kirka beti kamo kene kere iramo nyere piano yoma waide kai nyoga la we we po e kom omiene eneno si ene morka kenyu cha kere ka ngugi cha mano mirinye chiber cha kene romo nyero eto ka ini winyo lok ini mabe awobi ni beno utama ni pierte eni tit bena raj mala miene utimo be ko latien lor we a pian latien chao ken kiniga ter dar ma papa
ka ini go la tien ma ini lor wi ma de tiga de ne pien lok ma de ne be do o ye ba o wa ni la me go ni la mi na ni no tiga de la tien ma de tiri ma pepe now John Enario ni wen guti raja kama raja beruti yeo yongela chen guti mukija amira waja medman ni cha mukene timukija no bedon tipiru in ki chwinyi man marwate ni oloto mir ngat mo onyo third party mo bin ka po wi ni pier tek ni mir in tim kija min cha mukene ngar mo churi there should be a driving force ma wachi ni tim kija kila worry chao kene kani ini wek mer ni obed ni wanina mo madong ini no chunyi gonyo chao kene pride obi yeli mape ini gonyo ngat moni nyo bene kiri ka de gonyo eno be pe mere nyot ni gonyo mano bene put dak pe ti yuni ti atamni machalo wan dano magwa ko nyo gitiki dwan ma unu ngeo ni lok meti mukija pira tek I lok machalo bot luponya dini katala tie machalo bot lutela mapat katala meti tie I lok meti mukija ma in ka iti ka dor lok ke mo ke ken lok meti mukija atamni umer ko perke mak chalu gin ma pira tek wek dan tim kija kingi ka waber ka tim ini mo cha nya ko nyige cha mu kene walok en meri kot kin mana nen straight wachi ilok men ngom mano anati ko mera ikot atigi la mera ikot atigi la tena nyek mamana ikot lok en ni wabe ner cha kene jwek ko pien en ka chakeli ini no ka waber ka timu kija waber ka mar waber ka kwa chel lok kama ini bene butwe ma cha kene ngem wa ka pi ka ini cher kot chi bi cher bi no statistics bene ti ulake mana na kirikar percent no pe dir total no oro lake atamli ini bi ber be total donc anamira agi kaman kona wachi timu kija kirka betini umiru akipot joarioni pira tek ni ngarumo upo wi ni pira tek ma ene madong dite loyo dakber ka madong yori loyo ene pot jowa magitie tich ilok met dor dano itibu mano tela dini ana foye matek yo foye mate musée Paul inde tuyo yoptin no da ke achela rio mo Yeah, really pian gina apo gina jola ciao chero kita in bene ne machala moderator atam in ya nyim mero kon gina time gina allocation mero mema te reasonable donc kita ciao chero totally ana bi gina bi lok maro dong we ni topic kita ana nyang kere ene ngo restorative justice kiborani ang ni kabalu balle ki yubuni ning ene terani restoration kid mangi kerani wana chuli achako ki gina meo wana chuli kadok abikowe kum dini kagwa American no English law but wana chuli kabalu balle miero ki yob bal nining lobu kit bal mone ma bal ni ti bal mo kene ma ki chulu ko ti tiro bal le non mero kar mo kene no in bal jem pangar moni ti mero ngo mero in chulu wang bal in ma jem ma in bal ni ka dok bal ma lobu kin dul ario dul dano ario community mon wani English wani community inu ne ene tero elo komfut kin man yankere meri buwat ikin karanyo dana group ario ma o balle ono total bino ye lo me mo ma to put ma wan du wangeyo ne o time kin ma gena la lo chel reverend Alfredo Otero kin ma lo dinyo beru involved ilo man me ma to put ki ribo dano mero no community ario magok
mono ti me kundi maraju ko bene rom le mono mo kare lo ne compensation chulo wang bal mono ma inite mono actually system me ko chulo ko nyo compensation tie ko poke bene look ka chalo look ki chulo mere fine look man fine manu bal mo te me ki chulo fine ti bal mo kene ma no toro actually wajne chalo ki bal ini ni chok total ti gena bal jema lik no ti me ma to dira actually gineno ti wajne ma ani ki ni restoration me yobune mono wajne cleansing of the spirits meno mir ki kel yengo romo nyo diel kete lo diro neno kede ene ket mana neno kede yeno ket ma wana chile no tiyu kede ki yo me gena restorative justice dwoko bal mo muti me weko du maleng weko ka che community rio mago balle uput dork changu peron yeno ne meri bodano ka che gwak nyo pe bal pa dana rio ngara che bal kom la worre meno ki twa je ko tiyo yeno ne ka che bal mo time ke na nyaga ka wubi ma chalo ki luone poro ni yeno lok tiyo bal yeno ne donc ti ruata bene ki dini dini ini chero ka chalo ka tole ki cerka dor bal ka dor bal ni ana kwalu lela pangari peki mimini la ya inde kwalo kila de ke wajo ni don inde doki loki don pere pe mir dok lela ka pe dok lela ni ana restorative justice for mir dok je mai ni kwalo don ka don were idugi non la ni makes sense pe ni wachene kita mono wajene kade waju sore si don jemi diju itumo ne peka kare ka che je moma justice money rom mero restoration mero ki duok wang bali ni duok ka duok e mer ki duok atawni reverend rom ngon ka che ni peka kare kita ni ankere ni ka ni ikwalo jem pa ngaran mone mer duok ko ka weki ke mini la so bene jem awano temo restoring justice chal bene rata ke paludini bal mo kene bene ma paludini ma dong balle restoration petwero ene dong gena penance kono ke ngoge kono ke miyu ajok gena yor lega je mo kene ma lega in bene mi beta lega la chwejo o wek balli idong English law but briefly Rome jomogo ma jurisprudence jomo kwano equity check ma wajin equity bene jema kumano tie restitution mete doko bal mon ma ni timo ke ngoli ye bene fine kadong ke bal mogo ma fine pero mo tie kuna chere buj very buj kono mo adi ben ka de ne dano pero mo chero ne ni chere buj mo kono di kar ken ke ngoli bene to lo mo kan lo mangwalo to dong pete so ni muni bene tie system restorative justice ma tie polity natural law check me equity ki law mo kene matalo gena statutory law do pari no law positive law and law mo parliament passing ma kar kana binu bana passing both local government beru matalo subsidiary gena legislation and inuni to urban ki local government me dealing ki cases mo atiam makin gang kitana nan kare situation mo tigere Uganda cases mo kita gena Fred wajane mir kitie ko ki kingang o chiri court madbi
cases mo matino tino kin gang indiscipline paloteno mi urbet ki local committee mo maron mi general ngol loko but discipline do ki community pen ka discipline pere kin gang the whole country better not rotten donc ana kita wajini ayer en kabera det kitma wana chili wati kere ilo kum restore justice kitma dini ti kere idong kitma English law ti kere ma wan ben wati ki English law ben again go wa yitwa Uganda kuja wan me wati ka law na taune mega cha dong no ni git kumeno wafoe rotwal musee Paul Kilama di ben comments mugutie mano nok kairo mo kwane wawe ko tiri. Okay, comments tika kany ma waneno dano na achiel makiluonye ni Simon Kelkel wachini I thank my elders for standing for us. For my text twal kado no bene kerana ken elders no don meta tika kenyo ana for my text. Lino government the best way to resolve any conflict of any degree is only via healthy communication. Thank you, Lakwed and its counterpart for bringing this into focus. For Matek Lino Gomic and medical watching it is always hard to determine or measure if a person has confessed a sin because we cannot see his or her heart. It is only the action of the offender that speaks louder here. I think any benefit a coupe lock mugo man panelists you better watch nigga can you wang don't kuba. Kibenano mete kun watching the conflicting parties should be transparent enough when this move is initiated. Yeah, man. Wang dong tika donyi wang ke koma. Kidong lumu do aben tika mede waini tika church kun wachi. Thank you Lakwe TV, Mary Becky Tara Paluo TV on table for discussion on this restoration or for this topic of restoration or for my text as well. Lino Gomek tika waini in essence restorative justice processes provides opportunities for safe and voluntary dialogue between victims, offenders, and community. Yeah, for a matter. Man, Dr. Weng, and Karana Wachidong, Cooper, no mon panelists, mon white on two logo, Donya and a wine. You know, maybe I'm watching the three core elements of restorative justice are the interconnected concept of encounter, repair, and transform. Unless we follow this theme systematically, it will always be a hard nut to crack. Yeah, for twelve. Lumutwa tiwani omegoni otimobal mo ma pepore pingo otiro chien met dans la mer pingo otiro chien met dans la mer nen donc la mer kache chuare tie itamuni nongo be bal tutoal omego met dans la mer PNNP deroni apoyo la mer chilling ero ingo kada kire waji kere bere waji por ni omirini dong deroni ero pe dong la mer foi Alino Committee, why restorative justice is not a one-day work. It is a journey that calls for patience and time. We must start educating our children when they are still young about this
very virtuous subject. Yeah, look at that. One thing you why ka kanya why like get twinyo ka pon letero. Well letero nge look ni ma per tech. Yeah, see and in when look at it to 12. Watching how can we tell, measure if an offender has indeed forgiven his or her for enemy, since we are humans with all weaknesses and doubt to us on creation. Any yardstick for this in actually context? Any one discussion mo mapera ngeo kira ko watio kere kadu akbar manak gene moderator. Yes, I watch Peme Balochawa, I watch Paul Jump, actually kind of get him a maraputba repetition per Jim in the tech control. Yeah, For matter. Papo, come on, Modono. Yeah, and American watching actually lives and their treasures had been invaded by the enemies of their lives, and the invasion is not yet over. Would you continue forgiving the enemy since he or she does not want to understand? Moral of pain, mabene, kanik chak gamne ka any. Probably better your total pen cham chawa do tumo. Court rate, Kono and Mati South Africa, Kono Wanyang Lachen. What in my appreciations to the panel, this is a very relevant topic, especially considering that we have conflict almost every day with the people in our lives. I have been following the discussion closely, and greetings to Jimmy Carter Odong. Jimmy Carter, Yinbedong, River Tutwal, Kade Winnie Don Kitiga Moteti, and Lokani Bedo Mirka Pin. Lino Gome Tika Waine, what is your take on the saying that goes Kija Onero Yesu? Abe waju mega ken piani chawren pe ana waju ni ka kitiu kilok ini maraj chi chamu kene itieko pajo itieko kango itieko parao tek pe tiu ken mabe ya kadong amete wachera nyim ma abe chika hello uncle, it's me Carl again. Oh Carl, thanks so much. Kido marwaga kenyo chiko wani I had a good day at school man. Okay, why did you have a good day at work? Unfortunately, I did not work today because of some other reasons. So, Otumoka Kenyo, Dwago Bori, moderator, Before to 12 the Ben, before to 12 memory, Mequano Guinea or your kit any. Ma put pe la lady Grace or Legiwa. Amir mere kubukin look ma Fred ngomukwe waja look ma Reverend Alfred Panya wajo. Gina chiel mo bina chunya we o look me timo kija tek mada. Don't have a tea waja mere because of prompting and me na waja kadong Lady Grace romo lega. La penya tieni kangaro mono timo bali kumi. Timo bali community ma chunyi do gak mere ka kejo ma pe timo kija bot ngat ni. Che ngat ni ngole ho chiro bot la chuj. Chi la chuj timo re kija ho. Inde be timo ni. So timo kija pia te kotwal. Ni ka indong chunyi mero belum gak en gi kejo ni che endo ngole bot la chuj. La chuj do timo kija ho. Inde timo ho. How you were reflecting on that one, Kong Mabe. Before to try Lady Grace for Lady Wawe, what tell you? I'm not wearing a reverend or lady. Okay. Yeah. Doctor. Apoyo, yeah, walego wapoyo la twitch. Me mine wakare, me nyamo lokman ma pere tek, walego ni umedeki leko wa lego bene la ke bot kwari wa ma gochero anyim ma walego ni getie bot la twitch ni bene gumedeki gwako wa ke goyo lai kumwa walego man ni nying rotwa Yesu Kristo. Amen. 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 Okay.
Thank you.